School ke Sainik School asi concept mane isi misconception to tha je mane dakla military oriented way kali mane itum ta Sainik School ta jiwa Sainik School Golpar so ke north east on the hini vet so ke Sainik School Golpar and Sainik School Imphal okay so itum jaso school on kilotun ta jo ke kali apang itum ke entrance exam si pinang hai so si mane competition na do so school ke mission school ke one of the best public schools in in the country mana system angke ethics ethos angke alanga itum han la a culture hardworking culture na ki pi mana itum han la pache batum tech angke itum comfort zone kan gaula itum comfort zone long mana kitu di han mana so mana itum comfort zone long ave pin sta me itum mana kam ke pachun tech nei lai busu lai principles kan than meo team spirit na than meo itum han ko si angke kapre culture pe itum chi tong long lo hata ke angke it's a very dak itu masuk modern la school long school system itu char long ko itu ke itu modern benefit itu in fact benefit tipe plus la dak itu school fees are highly affordable itu dak la nambe itu mostly lower middle class to lower middle class se modern se gara dunia te but through entrance exams anke fees like me affordable pick anke scholarships do nilitinda hala da surke nilikilong nunta full scholarship is along with 3 years mangi tumta kali tuition fees na hai pi job to tumta 3 years carry nili class 6 में class 10 से कोई चला माने joining के class 6 लो ada के class 6 पे ना बैठ के अवे अब इतुम इतुम के class 6 ही कंजे इतुम बड़ा के चेंगे अंगे metric भी अंगे metric तेरा भी option दो class 2 चली ले nili बंगे class 10 ना इन तो को है so see a school के इतुम हंगे इतुम मसु मॉडर्न ला स्कूल चटन नो इतुम मसु मॉडर्न दा quality education at an affordable cost itu mang no itu mostly itu lower middle class like itu benefit dun pada ke okay itu teachers ada ke mesan sa teachers like itu mane nilihara kecuali benda mane penan api lifetime isi nilida lifetime fund nilipan mane penan skills penan ne attitude to life ni skills like me nilifan equip okay NCC lai tak tem na ulo lai tak itu so si lai pandai itu pilan discipline itu cari okay kisum hota kosong si kisum hot conditions me we lai hota kosong si operate नहीं वाला है तो तुम lai ada किसी तुम cari लो lai lai बस lai हम के तुम मोनो बिता तुमในlife as my career progresses and lai bang itu लोगे करे हम तो so si hala school के निपन ने फिर लोग जुन्नु kan के beneficial होगा campus और लोग के military atau sih cancer ini nama tertulis sampai cancer kali mana school में ऐसा ना mana ada का itu mah principal के lieutenant colonel level defense education wing kan itu mah principal pen registrar pen headmaster itu ke defense wing education wing macam apa air force pen dah apa okay army pen navy pen apa lagi senior officers तुम है अंके अभियान के तुम के टीचर्स तुम के सब पे ऐसे लो तुम ला तुम सेंट्रल स्कूल सिस्टम ऐसे लो अगर तुम्हें कैंपस ऑर्डर से रमता क्वार्टर सेटर दो है अगर तुम के सेंट्रल स्कूल कोसों से थांता मला है टीचर्स मुझे टाइप है ओके अभी थंग कैंपस लाइट दो जात लो कैंपस ऑर्डर से क्वार्टर दो पो अंके आर्मी पे क्या भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आर्मी तुम्हारे की भी इसी हालांकि असम राइफल्स कोसों नहीं करी मैंने आर्मी कैंटोनमेंट ऑर्डर से स्कूल कोसों हालांकि अभी थंग स्कूल लो लगे खाली हेडमास्टर प्रिंसिपल पेन रजिस्ट्रार पढ़ो ला बांगा तो मांगे ला तुम्हें डिफेंस में सीनियर ऑफिसर्स ला अंके टीचर्स में सब सिविलियन है टीचर तो मां फैमिली तुम्हारा आलो से फैमिली तुम्हारा दो ही हटा कर लो अंके टीचर तो मां फैमिली असम अंके टीचर्स तुम्हारा समाट उनका दक्षिण तुम्हारा सेंचुरी दिन को अंके हाँ जेसीओ तुम दो जूनियर कमीशन ऑफिसर्स तुम दो ला तुम्हें बांगा तो मांगी दो mostly retired to मैं तुम के तुम NCC instructor bang तुम मांगी दो family पे लांच वाली तुम निली तुम अपोर्ट के campus adalah itu society di belakang itu juga siksa itu kayak Sainik School siksa itu निली की तो क्या लाइक अभी तो नहीं ठीक है बाउंड्री इस ना पक्का पर आगे आगे
angke arlo ke osmar tum doi mati angke teachers tum to po teacher tum family tum doi angke itum por ke boys chon hai sa non mangani karjo te ke kuet ar suma dolo po angke ini ke son kapre ke ne nilitum kitu ta tha pe ke siksa ke boundary wall hai paka pore tha issues hobe angke school lo lage mane army cantonment pe galu lage ACS school lage lahe tak So di discussion with this, so this is one thing. kale lason ne kale Criteria apa? lason ke kale lason ne kale mane sonja ne class 10 pass the fi 11 12 ke take itum ke arts ave science because science ma ade NDA exam pi pore itum NDA exam pi pore itum ke ade science subject si focus mate de subject ade HS mane class 11 class 12 ke itum ke ade science lare pi itum NDA pinna pa sa NDA long itum success ip kali itum NDA long kilong long success rate ade natum Indian army long lodi pore NDA ke 3 years kada basla pune long NDA 3 years course plan nahi hala NDA kilong ifan ke itum class 12 exam pi is a very tough exam laso exam ke laso exam ma ke itum every batch pen itum every batch 100 do itum class 6 long itum ki join itum 100 but 100 pen itum khub ki online ta bahini bang tham silong chali very competitive ke kapek tum ke itum sab civilian line se dunna ni batch pen da ni batch pen da bahini bang chalo kilo subsi itum ke sab civilian itum civil service on dilo ko neji potom maximum ke medical tun lab medical tun lom do engineer tun do civil service police tun do itum ke lahi মানে লাগে লাইফ লাইফ না তো মানে থান চয়েস না হেলে Sainik School along Charlie Muji Kurupe, Inudamuni, there are 2 lakh Tanka organization. Plus, now position of the Kapozo, Sonsi Kamilong, Aratunki, Sainik School on Charlie Muji, Charlie Muji Kurupe, kali ni কিছু এখন নথান লগে মানে ইটুম সেনেস কো কে মিডল ক্লাস পন লোয়ার মিডল ক্লাস মানে বেশি স্টুডেন্ট কি না কি হলা সো লোয়ার ইনকাম গ্রুপস মানে কি লোয়ার ইনকাম গ্রুপস কি অন তো আরে হেদা কে নিলিতুম কি দুন হতা নিলে থান লগে লাগে মানে এন্ট্রান্স এক্সাম কি নি AISSE অল ইন্ডিয়া সেনেস স্কুল এন্ট্রান্স এক্সাম plus 5 plus that tum si pass that a physics itum pp lage and it's purely on merit ang ke hara ke lason ke arjun ni tum ang ke hara ke tum scholarship ta long scholarship ta la backward families ST tum da scholarship do nili yang thalong nili ke full scholarship is exam hosu ta nili ning pura I think 2-3 years ke nili tum ke tuition fees bang piche ko ne also ke top 40 no no te nang full scholarship na also মানে ke also school fees at low pay very affordable school fees affordable pay মানে hala private schools also nahi it is a government run school so the fees will always be affordable